Pemirsa kebudayaan pinaka tetamian sane patut kelestarian. Ring tengahing penglimbak teknologi miwah alikan zaman, mejantan nangyang pekibah Majang Pulau Bali mangda sidang raksa kelestarian seni miwah budaya. Punika mawinan usaha nangyang rasa tresna yawanene majang seni miwah budaya ngelintangin baga pendidikan dahat kebuatan. Bunggu dados ceciren khas daerah seni miwa budaya pinaka tetamian leluhur nguni sani patut kelestarian. Bali sampun kelokta medue seni tur budaya, kejangkepin pekantanan alam sani luwih, makudang-kudang pengupaya sampun kemargiang oleh pemerintah. Antung ngeraksa tetamian seni miwa budaya mangdane derajat, melarapan makudang-kudang cara silih tunggilnyane bagi pendidikan, numbuhang rasa tresna antuk seni miwa budaya majeng yuwanane dahat kebuatan, sani kaptiang sida nyokong manaipun antuk merasa bangga ring kawentenan seni miwa budaya daerah, rite pengan mangkin bagi pendidikan nyuguang sawatara perikrama sani mepaikatan sarang seni miwa budaya ngelintangin pepelajaran, menjalaran perikrama seni miwa budaya sani kemargiang ring samian pante pendidikan inucap, mejantan sida numbuang rasa tresna ring seni miwa budaya, sepisana ning capang kerumaketan menyama beraya, ring sejeroning pemargin pepelajaran melarapan kurikulum merdeka, melarapan kudang-kudang perikrama seni miwa budaya inucap kaptiang presiden nyokong para yuwanane untuk mesikian lestariang seni miwa budaya turumaning nyokong sektor pariwisata Bali berbasis seni budaya. Juliana, Bali TV.